Kaseng Voice of the People Party VPP mentakas ngi kala penlong ya kajingalang Pynithuh Peit ba ya kisangut ki Kyrtong na West but Eastern West Khasi Hills District kiban ya khon ki election MDC na Mairang Mauthat Raishan Maushinrut bat Rambarai constituency ha kajingalang bala penlong Hatirat Singh Memorial Hall pendeng Yong Mairang. Hakani kasi chairman ka State Election Committee Dr. Karachen ubadai ru hakajuk opor Vice President Kaseng ulapan bena yaki Kyrteng jong kini ki Kyrtong kata uba John Jeffrey Basayomot na Mairang constituency uba Powell Soklet na Mauthat Raishan uba Birbor Riangtem na Maushinrut bat uba Bonroy Elengkhoy na Rambarai Jerngam. Hakabalaya don lang u Presiden ka VPP ba Arden Mila Basayomot kinongkit kam ke parti na Mairang constituency nang ta kiwe ki dukhat Kaseng na kiwe pat ki constituency harengkat ka jingwan sakhilang ki pat ba uba Arden hakajingkran ulapan pau baka VPP ka pher bani kiwe ki parti hakajela hakaba empat don ki seng san perthei ki ban shim ka sin jam ban Pynithuh pat ba ya ki Kyrtong bakila sei Henry Kaseng hakani kasngi kalawan ban sei yakini ki rang ba ki balakut jingmut ban Shakri ya ki pat ba lengba ka VPP dah kalenti bat kanong rim jong Kaseng sedang sa na Mairang Nongklau constituency u candidate jungi udai ba John Jeffrey Basayomot na kerpari benwan banjeng ini. Natapat dengan puai sa Paryong Mauthat Raishan constituency bari candidate jungi nagani ko constituency ilong iba Powell Soklet. Nagtabangan po siya ke konstituensi na Rambarai Jerngam. Baru candidate jong Voice of the People Party nagani ko konstituensi udai ba Bonnie Roy Lingdo Lingkhoy. Baru bakhado pat candidate jongi nagani ko West Khasi Hills udai na Maushinrut constituency udai ba Birbor Riangtem pari birwan cuma election sa Khasi Hills Autonomous District Council hari Isnin ke Banwan but the Dorbar Assembly nyatai nyekreng di mat cibakta ya ubeduk ubekerduk nyekreni gemat gemakta ibi Samla puli nyekreni gemat gemakta ibi Nongrat nyekreni gemat gemakta ibi Brio Kejingi ibi Shillong sini jaga kaput nyekreni ke yok kekot jong Khubor dia kata komprong iki Peit bak bagian Peit mat hoi kiba persya ini kiba tip ya Kyrtong Mdc kiba ting ya Voice of the People Party kenum ya ro ngisno thok syai kata wat mentaru don kita persno ini bak te mau kita persya ini te kiong o habau lagi job udah ngelik kerbek lepat syasura udah ngelik kerbek lepat syayau syah oke pat pari ni ko apa pipit sno tu ho ngelik job sawut kiemali ngelik job you MP haganing election MP kemudian kapala pini syai bakal don ke jintrang jogi Peit ba bakan hon kata ke jingkla haga sensyar ke kana ndai sawut ki MLA nyempala ban sensyar ya gani ke jela ke jini ban sensyar ya gani ke jela ke jini ngidon kam laipo armut ki MLA ngidon kam laipo armut ki MLA banyo ban bat ya gabor sensyar ngingim aidau kum ke parti nama bapi jit ini tang sawut nginle ayu andai ni persang ban pendat ya ke kamram ban pendat hok laga lo hanga ying dor bar kawan bat kum bengi juang laga sokar kamsap iki mat cuma ngide ban ra sysurok ngin ra ngini ki sysurok oh shisha ke Voice of the People Party ke parti ke balapan pau Peit ba bagan dia ke parti ke bakam per pak nagi wei parti kalau ya shisha haga linti kaba compare nagi wepa kani ka banile mentaru kani ka per tam om jidon ki seng sang perthai ki ban shim ya ka sinjam banwan ban Pynithuh hakmat upat ba yang lagi Kyrtong ki bangi ngelesai ni wan ni ban sei kini ramba
Kibala kut jumut ban ai gini shakri. Yo Peit ba. Lingba ka voice of the People Party. Laga lo ki constituency ki jongki. Laga lo ka dong ka thang ki jongki. Laga lo nam ta ri ba ka jack mri. Ri orang ba kibala kut jumut ban ai gini shakri ya ka jack mri da ka linti ba ka nongren jong voice of the People Party. Ngintang hak ban lik ban pin snow thu iki Peit ba. Namara ka jinya linti ni snow thu. Kamlang masuk ban penkelai yang jimut di jimperkat jom di Peit ba. Kamlang masuk banongi di Peit ba. Ino yang tugur komperkat ke berim ke jom di. Kanung poi, kanung yalam ini sekalawai ke besingan. Oh kamling masuk banon-banon rak yang komperkat kemai. Hakasan hima, hakasan sima. Kamtam hak election. Haka baka election. Kalalong kum ke kenja. Ka ayom recommend. Ka ayom yo jimentoy. Ka ayom yo kabu. Ban lamra dagani karuam perkhat ka batumai ban jien no mitmat klem dak mi linti AAM nagi candidate klem dak mi linti banyo jimentoy shimat klem dak perkhat pat dak kumni dak kumtai kamong shisha ka basuk yang ini snotu rengi snoban ayo yo ble ngimra tumgin nangalam jaka party naga por shika por ni jupen pau yagani bang ngimla kranda ayo yo ble ubla da ubla ker ubla ri ubla sumar yangi ubla kerkhuru yang jinya linti ga jini ngim om bagani ga jinya baga bor ga jini bagawan ga ga jini snotu adi Peit ba nayang ga ga jini juma ka bau ble juma yang ga jingoi jini ba bon bagal rung ga jini snotu thamai haga jibot ga jipkhat jini Peit ba bagina dan kam ban wamra yang ga jingla bagin yono yang ga sinshar ga karar ga koi bangin yono ya kata kinong yalam kinong nikmat kiba shakri hok yo Peit ba bangin yo syai kata seng kepada ni kinong lim kiba scam kumala keren dari vice president jongga party hadi ni ki likely ki snam ngirala banjab laingut ki saungut ki MLA uweu MP bat mentang la pen kreat bat saya kena MDC election hukum kiba ong bagi jile jong the voice of the People Party. Kira punya stream bagai jing job bagi ke MP kalau nggak jing job ke quarter final. Bak bun ke orang ni ke NBC ke ni ke semi final. Haswa bagi ni pun ke final. Yang MLA election house name Abu Pra. Oh ngiru kita kuat bang pen createn. Abangin hak panjele ke final. Abangin hak panjele ke semi final. Ringkat bang Peit ba bang pen shy bang pen snow tu ya Peit ba. Kumno keng ni ngin si Shillong hari kumno keng minum letan pensai yo Peit ba kumno keng minum letan keren hadi jaga yo ngimlah panwan rung si ngisan gi jopi ngimdon por banyawan ra di kana lormi ki bari ban susu hadi ngisan gi jopi ni sim ya garai ban keren hawa shai hawa yo snolut baro ya ga thong ya ga jingmu ga jingi kum ni nangalam jong voice of the People Party. Oh kita kiba kento kiba rung yin rung sem kiba rung shnong rung kau ban keno ya ka voice of the People Party ban ikinongalam kimno ban keren habashit habasha lani ngela le shisha ya ka kaba sliu lani ka bakla keren si ayo aha peni ba kijing ping shisha ga jompi banong ba ni kum kinongalam jong voice of the People Party issue penbe pata habang ini keren ya ka jing Telok jaga sorkar, abang ni keren ni kecik pamla jaga sorkar ban ai ni syakri ni da NEHU ya kita ki report ki bangi yo naga por Singapore kedeling ba ki report ki kana summary ki ba pher ki ba yeto ya ga jingong jingan ba upat baru haladi umat ya ga jingdok upat ba haladi usnutu ya ga jinghan arsut